Om Swastiastu. Suksema antuk galah sane becik puniki, titiang mewaste kade Indira Putri Dewi Darsana. Sedurung titiang ngunding ayang atur, lugana titiang natural angayu bagi majeng ring ide sanang widiwase utawi Tuhan yang Maha Esa, duaneng asung kerte waranugraha. Titiang preside iriki jagi ngaturang sembrahma wacana inde, pembukaan pesta kesenian Bali utawi PKB Duang Tali Sinuas. Sane uam yang titiang, Bapak Gubernur Bali dan wakilnya nih. Sane banget usumayang titiang, Bapak Wali Kota dan wakilnya nih. Miwah para semeton sane tresnasin. Pesta kesenian Bali utawi PKB inggih punika. Acara sane nginenin inde kesenian dan acara sane ngemargiang kesenian yang sajebak jagat Bali. Selantur ipun tetujunan kawentenan PKB utawi pesta kesenian Bali inggih puniki. Nenten jetios keanggen ngelestariang miwah ngewardiang budaya Bali ini. Turmangde presiden ngamangguhang jagat Bali sanera harje gemah ripah lo jinawu lan kalotah kedua negara. Bidadari sane kusuma wantah kadi asa punike amatre sane Bali kita. Ngiring je ngawitin anduk ngelestariang miwah ngewardiang budaya Bali. Mangde presiden ngamangguhang jagat sane sayang-sayang yening nenten iwang utawi nenten manut ring anggah ungguhen bahasa Bali titiang nunas gorene Singapura pinake wasane kuputak titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi.